Dobro došli, dragi moji gledalci. Ovo je još jedna epizoda. Ja sam vaš domaćin, Filmadžija. Pa da počnemo. Prije nego što počnemo, molim vas, subscribe, like, kliknite na to zvonce. Svaki put kada izađe novi video, dobit ćete obaveštenje i moći ćete da gledate. U ovoj epizodi pričamo o najpoznatijem čudovištu ikada. I najomiljenijem. Koje je to čudovište koje je omiljeno? Šta mislite koje je to čudovište koje je omiljeno? Jesam ja tu čuo nešto? Zvuči kao Pav Dedi. Niste pogodili. Godzila, tako je. Sprema se treći deo. Na Twitteru je prošle godine objavljena vest da će film izaći ove godine, 2023. 3. novembra. Gospodin Takashi, producent Godzile i ovih prethodnih filmova Godzilla 1 i 2, nisu baš nešto izneti detalji o ovom trećem delu, ali nadam se da će biti reč o Mecha Godzili. Ako ne o Mecha Godzili, možda o vanzemaljcima. Sve u svemu, Godzilla se borila tokom svog nekog života, svih ovih godina, sa vanzemaljcima, sa Mecha Godzillom, sa King Kongom, što smo i sami mogli da vidimo. Ono što ću još da vam pokažem jesu trejleri. 4 trejlera za 4 mega cool filma. Prvi film je iz kuće DC, obožavam DC, znači svi znamo koji superheroji pripadaju DC. Superman, Batman, Wonder Woman, Shazam, Green Lantern, Zeleni Lantern, Flash, ima ih puno. Ali ovaj put gledamo trailer za film Shazam. Drugi film, devojke i devojčice, da li ste spremne? Barbie, najpoznatija lutka na svetu. Ovaj treći, gejmeri, držite se. U pitanju je film Tetris. Četvrti film je, nadam se, poslednji, pa ćemo onda moći da tražimo novog, konačno novog Indiana Džonsa. Nije ni bitno, ajde da odgledamo ove trailere. Da li ste spremni na moju reakciju? I da li ste spremni na trailere? Nisam pravio kokice. We will annihilate everything. Champions of this realm can do nothing to stop us. You are very menacing. I just want you to know that. A lot has changed in the last few years. The wizard gave me superpowers. And then everybody got superpowers. Started from the bottom, now we're here. All right, here's the situation. Started from the bottom, now the whole team here. The daughters of Atlas are coming to hunt us. Children stole the power of the gods. You ripped it from our father's core. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. Give us the powers, child. Your world will not survive this. You want these powers? Come get them! Hey, Khaleesi! Started from the bottom, now we're here. All right. Started from the bottom, now the whole team here. We have one job to do. Save the world. Billy! On je sam onda. I don't know how we fight powers like this. I can't do this. Take my powers back. You gave them to me so you would take them back, right? I spent millennia searching for a worthy champion. You know exactly what must be done. Billy, what are you doing? Really bad to do this. We end this now. Yeah, we do. Started Bobby from the will bottom, fucking now we're be here. Started
from the bottom, now the whole team here. On mu je dao efekt silic. Started from the bottom, now we here. Znači, prcok, evo Bruce Lee, ovo je wow. Ovo će biti ludilo film, ovome se jako radujem. Mnogo mi je žao što se ovaj univerzum, to jest ovi glumci i svi ovi filmovi koji su izašli iz DC-a u zadnje vreme, Batman protiv Supermana, Liga pravde, svi će se oni ugasiti jer se stvara novi univerzum, mada koliko sam čuo, ostaje Shazam, Aquaman i to će biti to. Film Flash treba da promeni sve to, treba da promeni glumca koji glumi Batmana, treba da promeni glumca koji glumi Supermana. Oni su svakako već ispali iz bilo kakvog ugovora i bilo kakvog daljnjeg snimanja što se tiče tih uloga. Wonder Woman, da li će i ona ispasti, koliko sam čuo, već je ispala, neće dalje glumiti, ali ne znam, baš me zanima kojim će tokom i kako će DC da nastavi priču svih ovih heroja. U svakom slučaju, ja ću o tome da pričam u jednoj epizodi, znači odvojit ću ekstra epizodu samo za DC filmove. Nadam se da ćete gledati, da ćete uživati, da volite ovakve stvari, superheroji. Ti filmovi mogu da budu veoma emotivni, a i dobri su za vaše klince. Mogu da im pokažu šta je dobro, a šta je loše, šta je ono što treba da se radi, ono što ne bi trebalo. Ajde da gledamo trailer za Barbie. Since the beginning of time, since the first little girl ever existed, there have been dolls. What? But the dolls were always and forever baby dolls. Until... Koliko Barbie da su pravili. Znači nisu štedili na film. Inače, pre par meseci sam već čuo da Margot Robbie želi da ima glavnu reč što se tiče filma Barbie. Tako da, dosta ideja je ona izbacila. O moj Bože, jeste videli koliko Kenova ima? Okej. Zbog ovih par glumaca, verovatno ću ja da gledam ovaj film. A sada, trailer za film Tetris. Film možete gledati na Apple Plus TV, ako imate, ako nemate, snađite se. Tetris? Tetris. 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 It's the perfect game. Okay. It was the most beautiful thing I'd ever seen. I played for 5 minutes. I still see falling blocks in my dreams. It's poetry, art, and math all working in magical synchronicity. It's the perfect game. Tetris? Tetris. 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 I don't get it. It's a combination of tetra, Greek for 4, and tennis. Tennis. The Russian inventor, he likes tennis. This game isn't just addictive. It stays with you. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Only 10 people in the world have seen what you're about to see. It's called the Game Boy. Package it with Tetris. Can you get us the rights? The Soviet Union had worldwide rights. Nothing gets out easily. I'm gonna go to Moscow. You're walking into a country that still considers America enemy numero uno. Okie dokie. You sure you don't have to talk to your wife about this first? Pioneers have to bet the house to win. Naravno da pokažu lika kao da je rizikovao život. Have you ever heard our apartment Amerikanci. this quiet before?
This is the inventor of Tetris. Your game is brilliant. I'm gonna make you a millionaire. Mr. Hodges, have you ever negotiated with the Soviets? We're here for Tetris. Вы все здесь только ради денег. What do you say? I don't speak Russian. The most powerful man in Communist Party is watching you and your family. Powerful man You in the know where your Communist Party. husband is? What the hell is going on? The world is changing, and Soviet Union will not be left behind. You want to play with the big boys? This is how the world works. Where is my money? This is insane. We can't protect you. Sometimes you gotta forget the rules. Tada je engleska muzika bila zabranjena u Rusiji. This is criminal. The Soviet Union is about to implode. Ovu priču ne možeš slišati, da, možeš. We don't have time. I have a plan. Oh, come on. You guys are the kings of cliffhangers. Tetris. Not too bad. Ubacili su lika koji je tada izmislio sve one poznate igrice što se tiče Sega Mega Drive, a kasnije i Nintendo. Ubacili su ga u film. On je preminuo pre nekoliko meseci. Moje saučešće gamerima. Sada ćemo da gledamo trailer za film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Počinje. I miss the desert. I miss the sea. And I miss waking up every morning, wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Ovo mi se sviđa. Those days have come and gone. Perhaps not. I don't believe in magic. But a few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. Ako ste gledali prošle delove, a trebali ste, Come to trebali believe bi. it's not so much what you believe. It's how hard you believe it. Njegov bić. I idemo Who se. is this man? I'm her godfather. Related. Get back! Kako glup. Sad. Hollywood nekad pretera. Ali ovaj film će da probudi sećanja nas koji smo odrasli uz prvi, drugi, treći, pa čak i četvrti deo. Mislim da ovaj film neće puno biti zanimljiv. Biće zanimljiv, ali ništa preterano. Koliko sam čuo, čitajući o ovom filmu, mislim, koliko sam mogao da pročitam o ovom filmu, tražili su novog Indiana Jonesa, hteli su da snimaju, znači, iz početka sve, što je mene jako radovalo i želeo sam da vidim ko će biti novi Indiana Jones. Međutim, jebeni Harrison Ford je rekao, ne, dok sam ja živ, ja sam Indiana Jones. Tako da, čekam dan kada će čovek da umre, pa će oni moći da snime neki novi film o Indiana Jonesu. Bacite subscribe, bacite like i kliknite na to zvonce i šerujte malo ove moje epizode da dođe što više ljudi, da nas ima više. Kad nas je više, onda je zanimljivije. I komentarišite koji biste film voljeli da gledate, da li vam se sviđa neki od ovih filmova koji će tek da dođu, da li se radujete, da li ih očekujete, ili pak mislite da su neki od njih mnogo glupi, kao što mislim i ja. Tako da vidimo se, uživate. Bye!